Чеваш авалдан лажа устрана техника адаланны эмердеде урхамах тыдаган зембур. Шав жотрах ратлы уд эрчетсе везембе омырдыва худшынаган земде. Шылдалы пучламы женче Падриель районенчен тухны Николай Пыркин Финляндире пăхăр медальшынзе илнече. Паян вăл хибырк ятлы лажыбе Антон Чехов шуралнырамба шырут мылчулк житнине халаланны приз шындубышма хузана духса гаять. Николай Пыркин хăйын пәр оратлы урхамахне шенял живыхынде лажа спорден комплексінде дыдать. Ытызем терлі хуласынде. Аджа бектюлек американец тетвіл янаварне юратса. Унынаша Европра чилай шендерзе чабадухнымен. Тихиде шамрыклах пызыкдар дусембе баларына. Шамбек приз тегене бур дерби, ятлы дерби. Унда самый лайық лажазем тваттаризем чубашы. Варавыл унда Омскинде жупса премш вырын илет. Новосибирскинде тебір жыл выляза лет элита дегене самый престижный. Пристра выляза лет. Вот Кайран ман юлдаш пайберг алашырмырдан да. Манан дожа кунда лайық выступатывас келді. Шауынбайып кунда ана хам юлдашан изегілдім. Визибен километр журран изегілдесен, акклиматизация бүлден де лайық. Она вале бүлде шуржул. Сәлебе удызыр бүшне витаминлы хушма абат, тада кунзерен сағалдан да вуниге вунвиче жухрым чуптарза пижектересі, шагынбек юрдалашасен күн ерге. Омырдура шендересінде манын мар, урхамахын түбі бызык. Она мінлі қадірлесе шидернінден нумай келет. Паллах хованутна ховақ чуптарза наванрақ, тет Николай Сыбайлын. Унын іштежі Малдывырынсене сағалмар ешіні Марина Никольская әшвартынлы хеземберге шаплагалары. Лажана шина ынланныбек туймала. Хадерлемеле мырдура туймала, штауна хваламала, шта тыца бумала. Мынжол выйолны финишвалли уна туймала. Пиренжен ушкын дуйме де білдерішлетет Александр Кульварский. Она малдан юланут спордик ыскландарына. Нумаях пулмас Николай Пыркин Александра хойбатнеченне. Хальвесем бір-бірне шурзмахранына нашы. Пірлехи гдардусем малалла да юнашар ішлеме хабартландарашы. Ик шол итлагаринде уже пірлешне. Шүре не бірле, соревнованиз не бірле. Врендет олмана, врендет. Мүлі жүп малыне, күмбек тумалыне. Шагуих пышламышынде Хельсинкире ертне мырдыва Чевашенрен пиллеген духсагайна. Пердыван Валерий Алексей Красновсем, Маринова Валерий Никольскизем, тада Николай Пыркин. Финзем візем жидиченех пірбек шайри лашасене хадрлесе, кам хышынбеч бассене шубаярса балыртна. Пуре тохырын худшынны тубышура, ылтынба медале ипподром хучисем. Похор медале Пирен Пыркин девишня. Куунан чигелешенди премеш шеденеве мар, а расширейшін зеліне кубыгіземде унын шүлік толлы. Пенде тахырчар тахырында хырмыршылда туны пирвахи удымсене вылхал сонебе шудалса асайлет. Падрель районде, кефпірдиалінде Пирен семере атте пиде юрада чалажана. Ол шавлажызыне кайран еп лажайліне жын пиде бұл лайф ошын кетсейлді мана. Кетсейлді де вара Аттелайық кітелінебе, манын тада қабғалын зағарым деп шак ябалазымбе, шак лажа әзізімбе. Вара лайықран лайық лажазым елес кел зағары, лайықрақ бұлас келедінде. Лажазымбе бір омырдаған зем, шак Россиябе, пиде тажай бір шығын задырап бар. Онда пирен юлдарсем пиде нумайып. Паян хузан ипподромне Чевашенрен пилек ымырдушы дұқсағайны. Нарысын шеремекемешінде вара, Шубашкарды юрлабаменде, шыршыв шайынде еланагене пар кубок ятлы тубышу ирде. Чевашенгларым вали Марина Корягина, Владимир Синдеев.